Abakurikiye TSG Online TV ndabasuhuje. Ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi byafashe icyemezo cyo gufungura imipaka ku muntu wese wafashe inkingo za COVID-19 ku buryo bwuzuye kandi abafitiye igihamya. Ikinyamakuru de Brussels Reuters cyanditse ko ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi byemeranije gufungura imipaka yabyo kuba bigenderera bavuye mu mahanga, ni ukuvuga mu bihugu by'indi migabane, ariko aya mahirwe agahabwa wamaze kwikingiza COVID-19 nk'uko byategetswe n'ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ku isi. Uwikingije byuzuye agomba kuba yarahawe doze zirenze imwe z'inkingo zimenyerewe, ariko by'umwihariko zakorewe mu Buhinde no mu Bushinwa. WHO yategetse abantu kwikingiza inkingo zikorwa na Pfizer Biotech, Moderna na AstraZeneca. Kugeza ubu kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi yamaze kwemeza izindi nkingo za Sinopharm, Sinovac ndetse na Bharat Biotech AstraZeneca vaccine ya Serum Institute. Kugeza ubu byinshi mu bihugu bigize ubumwe bw'Uburayi ntibyari byakwemerera kwakira abavuye hanze mu bindi bihugu n'imigabane itari Uburayi kubikoreramo ingendo izo arizo zose, kabone n'ubwo baba barikingije, bikeka ko bashobora kuba barahawe inkingo zitemewe na WHO isi igenderaho mu bijyanye n'ibyemezo bifatwa mu by'ubuzima. Abategetsi b'ibihugu mu Burayi basabwe guhita bakuraho amategeko yabuzaga abakora ingendo kwinjira mu bihugu bayoboye, gusa bakitwararika kumenya neza ko uwo bafunguriye afite inkingo zisabwa mu kwirinda COVID-19 kandi zemejwe ubuziranenge na WHO, maze iri bwiriza rigatangira gukurikizwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa gatatu, ari nako nyine tugiye kwinjiramo. Itegeko no korohereza gukora ingendo zambukiranya ibihugu n'imigabane rirareba cyane abamaze guhabwa urukingo nibura rwa kabiri mu minsi 14 mbere yuko akora urwo rugendo na mbere y'iminsi 270 ageze aho yerekeje. Icyakora abamaze kwishimangiza bo nta nkurikizi yari yo yose bazagira ubwo bazaba binjira mu bihugu bigize uyu muryango wa EU. Ibihugu by'Uburayi kandi byahisemo korohereza abakize COVID-19 mu gihe cy'iminsi 180 kubikoreramo ingendo, ariko nabo bagasabwa mbere na mbere gufata inkingo nk'uko za leta baturukamo zibategeka. Nta mabwiriza bivuga ko areba gusa abemeye kwikingiza kandi babikoze ku kigero cyifuzwa bitewe n'urugero isi igezeho itanga izi nkingo. Gusa nanone ibihugu bigize Uburayi byakanguriwe kwibutsa ababigenderera ko kwikingiza ari kimwe, ariko ngo bigomba no gushyira imbaraga mu gupima ababigenderera hifashishijwe PCR mu gihe cy'amasaha byibura 72 abanza mbere yuko umuntu atangira urugendo rwe. Mu buryo bweruye birasa naho za leta zahagurukiye gukumira uwanze kwikingiza burundu, kuko byatangiye abababuzwa uburenganzira kuri serivisi zose z'imibereho mu bihugu byinshi imbere. Icyakora ukurikije ibyemezo by'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi ntibikiri ku rwego rw'ibihugu ku giti cyabyo, ahubwo ni itegeko mpuzamahanga. Mu kiganiro Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aherutse kugirana n'ikinyamakuru Le Parisien mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2022 yaburiye ko agiye gutuma ubuzima bukomera ku bantu banga kwikingiza COVID-19. Mu ijambo rye Perezida Macron yavuze ko abatikingiza yumva ashaka kubabangamira kandi bigakomeza bityo nk'uburyo rukumbi bushoboka kandi buhari. Mu gihugu cye abantu bagera kuri 90% bitabiriye kwikingiza, ni umubare muto w'abantu babyanze. Abo rero nibo bazabangamirwa muri ubwo buryo Macron yavugaga, asa n'uwisegura ngo ntagamije kubangamira Abafaransa, ariko abatikingiza yumvaga ashaka kubabangamira cyane kandi bikomeye. Akomeza agira ati, sinzashyira muri gereza, sinzabakingira ku ngufu, ariko ni ngombwa kubabwira ko uhereye ku itariki ya 15 Mutarama uyu mwaka ntawe ushobora kujya muri restaurant, ntibashobora kandi kujya ahahurira abantu benshi, ntibashobora kandi kunywa ikawa, yewe ntibanashobora kureba amakinamico, ntibanashobora kandi kujya muri sinema n'abandi. Nyuma y'uko Perezida Macron avuze ayo magambo, abatavuga rumwe nawe bahise bayanenga, harimo Jean-Luc, umudepite akaba n'umukandida mu matora ya Perezida wa Repubulika y'Ubufaransa, yabaye mu ba mbere bagize icyo bavuga kuri ayo magambo Perezida Macron yavuze. Abinyujije ku rubuga rwa Twitter yibajije niba Perezida Macron azi neza ibyo avuga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ari ukwigisha gukora ubukangurambaga aho gukoresha gahato.
ariko we akavuga ko agiye guhangayikisha abatikingiza. Uyu yavuze ibi azi ko azashyigikirwa na OMS. Icyakora kuri iyi nshuro noneho birasa naho nta kwiyerurutsa ku gihari, kuko icyemezo cyo gukumira abanze kwikingiza cyamaze gufatwa ku mugaragaro n'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi. Bushingiwe igiti n'ishami rishinzwe ubuzima ku isi OMS byakunze kwigira nyoni nyinshi ku cyemezo cyo gukingira ku gahato. Mu ntangiriro za Mutarama, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye gusezerera bamwe mu basirikare bacyo banze kwikingiza COVID-19 kandi ngo nta burenganzira bafite bubemerera kudafata urukingo. Igitangazamakuru CNN cyanditse ko abasirikare basezererwa kubera kwanga kwikingiza COVID-19 batazahabwa indishyi zo guhagarikwa n'ibyo batari bakishyurwa. Igisirikare cya Amerika cyatangaje ko kugeza kwa 26 Mutarama uyu mwaka abageraga kuri 96 bahawe inkingo zatanzwe mu basirikare bari mu butumwa n'ikigero cya 79% ku basanzwe. Amakuru yatangajwe icyo gihe yerekanaga ko abayobozi 6 basanzwe barimo 2 ba batayo bakuwe ku mirimo, ndetse n'abasirikari 373 bahawe ibihano kubera kwanga gufata urukingo rwa COVID-19. Amakuru nk'aya yagiye yumvikana hirya no hino ku isi. Murabyibuka ko hano mu Rwanda havuzwe abarimu banze kwikingiza mu karere ka Ruhango bakirukanwa ku kazi. Abanga kwikingiza kenshi bashingira ku myemerere y'idini, abandi bakavuga ko bashaka uburenganzira bwuzuye ku buzima bwabo. Gusa za leta nazo zakomeje kugaragara nk'izidashaka korohera na busa uwo wese udashaka gufata urukingo rwa COVID-19 ku bushake, kabone nubwo ari ubuzima bwe abashyira mu kaga. Uko biri kose ariko birasaba kuva ku izima cyangwa ugakomeza kwihagararaho ntiwikingize. Icyo nakubwira nuko kugira icyo ukora cyangwa aho ujya bitagisaba uruhushya rw'urugendo nka passport cyangwa se indi transport isanzwe gusa, ahubwo n'icyangombwa kigaragaza ko wikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye.